Memokwaba midin ediafia amankwa tamaklu mashase suni enen so Ghana ni dwomtuni abayiwa papa bi oyo so foma men so ka ho se de na hyase tie oni yedi nkomo aseda ne de eye endpoint homeopathic clinic Labadi Beach Hotel Anas Boy Enterprise afa Angel Production me de o mase bebre metna se na me guest me yina che Meda se mesamu akwa ba bie me AdomTV mahase na o hye no endpoint homeopathic clinic sebra no hye wo apomden ho nsam no nkoye mema no prostate no ehia no ntimesro ene endpoint ni so so yare bie hawo ene endpoint enkasa Anas Boy Enterprise nso POP ceiling no be ne fine na dwuma ye neat pa me de mani mehunu bi na me ka kire wo na wo TV set design no onyema nso no so oya de bibia construction painting Anas Boy obeye kama e de amount Angel Production me da mo ase the production works na on ye nti ya frɛ no o me yo Facebook streaming no emfa ma Labadi Beach Hotel ya bra Hawaii o honeymoon ya bedi wa ha unya visitors afọ mo bra ha picnic on family no mra ha omo ye super omo animuti omo ya de me do omo ase omo na ebo ye chidom ma ye de dwumadi abro dwumtini abayiwa papa bi idea obi anim no Mavis Asante and the okan ya obi a behu no enne ono no manya no asafo ma me ba kopɛ obapa me mu akwa ba yeah ma ho fe yes akoso no ho efe yeah e ya so ho efe yes so na ya ono papa kan ai na so pani no ho ye de Adom mo ye pa me da na se ne waja wa mame se me no ni nkomo kakra e ka se Mavis Asante a oyo ba ba ya Mavis Asante we da se mahase fo nyina mo hwe mahase Erade hia mo mo hwe AdomTV Erade hia me ni aba ya me hia so o de me abajuma densi ya ka se Mavis Asante me ya babaawa but me nyini kakra mo oh yara me de toto mentor ho kakra bia kitiwa bia nya too much bia sa but me nyini kakra me ye me tu nya me ho nyom me to ye be kan gospel yeah and I'm a sound so asafo maame okay me wo sorry friend Crown of Glory Assembly I wanna me na me sound so ye sofo ankasa mako Bible school yeah ama ya hye me sofo so we pastor lady pastor lady reverend okay me sound so ye sofo and me ye enna me ye yere sa perfect akosia ba ko pe me everything na eye nyame ho adwuma eye gospel ene na nyame adom ye mo ye nuanom say pacho ye miensa okay miensa pa no mo dem bai asemo na otoso ahe pacho metos mienu wo show school ase we me she school ase wo Kumasi me ko mi school wo Kumasi New Oxford International and na me course St Paul's International na me sa course St Paul's Catholic who said that time Kumasi no wo ko school abrabo no so e do ko international school abrabo no e ko fuma ne e do ko site nti mi didi mu a site e na mi wie amankwatia junior high e na mi wie na de na esi wani so mi nyanka sam pese me wajuma ni bi o na pese ai na pese metina ti na me hu nkofo TV so a na me fe we say first na mka se TV ye wura chire o e na wakoto na yo bia no cre enti eno na me pese me yeti me literature me ye government e na me ye history e na me ye Asante tree oh wow na de no wanye asemo eto da we say yes human being we opposes or we proposes but nyame ne ma ne bem ejetuo pi wo ho nanso Erade de ne begina nti to da said the opposite wa nkasa wa brabo ne kono ebia na ankowie sa ba ne nyina me de nyame VSS no ko he me VSS na me course St Louis Training College okay yeah St Louis Girls Training College but show me teacher na way wo chade way chade odem mo ka ho mo ye teacher for mo ma shortage aba no me chere me manade o mana apel me chere me manade oh na de no fa nti wo chere ade pe me chere ade me wie school ankasa de man chere ade because man chere ade da kra service na wo chere ade because honestly na me pese me ye journalism no and na me wie school no so that time no na enkra Kumasi na school ba ko pe bi no em say IBM NJ ho na me ko ye it's not me pese me ko ho na pese me ba nkran ayo ti papa say no so ma me ntena fi ene de me ko training kan ti emu na me fi wa na me ba kra
and I may be call a Trans-African College. And I be call ye AUCC. Yeah, me call me dear na me pese me ya ankas. Ha na me call basto comment ma fa ni. Ye beba ho but enti everybody na wo call mentor no. Me call mentor bra na me a Trans-African College. Ufri Accra na call Kumasi. Na Accra de no wanya ho. Man kompo because na pese me ko gina wo me krom. Me ko gina wo me region. Beginning cry the mentor 3 no. Because mentor 3 audition woko for idia. But ya amfa me. And na me sa beto am schools. It's mentor 4 by na me si we dey me nko region bia me call Ashanti region. Na nyame ya Adom na me dey call. That was 2008. Na ye beto aba no cry December. Yeah. Oh, into mentor 4 no mu ho na. Upie o me ka say o ye early 4 no bi. Debi. Oh, 4. Yeah. After Eriko mo na ye call. Hey. Me ne kese mo. It's in a deep and another woman to her. Me the Mavis. No, hey, Nana, because I don't want focus on journalism. No, I fear then I do be right. You time, mana, me what Trans-African College almost started mentor. Okay, nay, me fe. Miss Minim send me young to. One person bet TV. Aha, no idea, no. See, I'm a gas and me basso. Also, me basso. Time, mommy, what a Trans-African College, I'm also almost started mentor. And I'm saying mentor, the me Kobe. Okay, 83 now me call you know. My name, Mumabem. And I'm say call mentor 4. It's me who say, meet me to okay, and also say another platform, minya. E bi kwa journalism na me pese me ye no e be bie kwan bebre e dia ma who say from another station ye ti ni nya e say the same show buzz na entertainment na anti me ko ho e na me di school ne ton ti e wonu ka de me nwie school school no wanwie debi e no de me nwie can't say more level 1 certificate there be how the mini certificate so a journalism because me we defer course na say we comment me free buy so na say my be a small star now you star when you small star because who TV so na wo pa ba enti na menya ba so be do be pie bia no ya okay be bia abebeto bia employee enti no unya mentor hono de sa hono ka ho asam kakra sha na ete say mentor enye easy enye easy but ye da bia me ka che di pa say wo ho a unhye dan hu de wusua so da baka se ye how ni niema obefam say the do week bia tension be fa okwa enye easy but when you leave the house pia na won say wasua ade na won so say bie kwan kiti bia ma wo make good use of it it's me edi wodu empompon so bi no hono ye victim won tamo oh there be ye victim in 9th week na aka 4 weeks no marry. Wow, na aka kakra no marry. 13 weeks until free mu 9. Eh, ni nyina so kai. Me kai ni nyina pa. Ti ye you free mu na te say. Na ye easy but me fa ni no mu say ade no nim say ye adwuma ne nhyehyeye. Say wo ye den a obi be kofi. Aha, nti o de hye wa adwe mu say ade ayi wa. Who ne says it's just one of those things. Hey. 9th week. And more group one winning. Your group no kese. Okay. Kese the winning. Na de. Into free one now they release it with your free one na ye me April 209. Okay. It's October 209 na I'm release Asedam. Na na wonyum dada. Na mininum. It's one by ya na mi kunu. Mi kunu e produce me. Eh, na wo kom dada na onim na na. Mpachwai. Oh na no wo dada. Oh, no, in fact, on the mom encourage me, ma. Okay, say mentor for me for me hungry. No, I worry that. Na me worry, but na me buso, na me worry. Your process na. Then na ye buso ye shedding ya me be ye me bompa ye. On the push me pie ba ya no or contact Nana Boatin. Okay. And I was sure Asedanyum e de mama. And no mami nyankwa some of the songs were album so no netro. Ye nya go tebe ba nyum ne so. Enti Nana Boatin netro nyum ne ma. Mpacho na wo to ye. Mpacho I see. Mama yi kaka ye to obi nhunu because anyum no up till now until we release in 209 October. Yeah. But in 2023 yeah. Still the 14 years or 13 years me so 13 to 14 years me yeah. Eh. Mpacho why. Asedanyum kwa and then me de na yira. Oh de na wo. Fa de na. Ye ko me so menwo. Ye hwe ase ya sorry.
Seradia my ho amasemwa. Asido. Seradia my boni ankayendia. Asidanyum kwa na yebetso. Na Serade you efrimento mu kra asidanyum man. Asidanyum ne yebetso. In all things. Yam fa asidam merade. Yam fa asidam menyam. Wow, ti sa album na nyum se na wo so. Mpacho na yanyum 10. 10. Na yanyum 10. In fact yanyum 8 na that time so the instrumentation. Ka ho nti bi wa mo instrument keke. And instrumentation. Yanyum bien bien na wo so na hit. Everybody that's one about Meja one about way. Kasawa catchy. Everybody that's so done ma. That's one about way. Meja one about way. Kasawa catchy. Everybody that's so done ma. Wow, na no so so. Eh, na de hi biem. Na everybody mami nyankwa, mami nyeye. Na masumu ye. Hey, mami pacha me na boy. Me mfa susu da. Me me se we mu amienu ya. Wow. Baby. Ma me timi hu we yi bi na me se wona abo sa anwumi. Minim da. Eno so album no so. Ena sa album na anwum wo so pa. No so pa. Very very powerful songs. Na Jaisu was bi okra. Ya mfam ba. Bi okra moda. Ba wo onim. Yeah, na anwum wo so pa. So hu no papa so fun abo board. Because we timi fa that time dey na to CDs. Nti mo to CDs ni dey. Na no so wa na o choi. Pepa cho Jaisu mi na me choi ma me nyankwa de me ku na chro ma me. Sa. Ono so choi nyom. Sim say so funny there because of nyame asem. Ebu a o sue nyame asem ko timi chance on word bi na. I start say to one asu. But fine. Ono wa chro de. Baya na ebeye den so na gina wona woto no so imi so do adwene bibia fe den ne man sa wes ne den na wo so wo do hu hye mu ma anwom ne fae say ti say ebibi ti say aseda say say Awurade ama me ho ama asem aseda neto say wan kasa kra obu kompon hwe wachi na wo hwe ba bia wo firi amane a wakom oha watu ni nyina mu akukuhwe ase ma Awurade ama bone anka wa one case also do who run now say there now obeye asida nyom na obeto and everybody that so on the bottom tea wa wo show kwan say won catch because afa na music industry no ministry no wurem ti one case akura no say nyame aye wadoma na say wo show nua bi nkran say on catch say ya brabo ne ti bia no nyame owo ne bottom no obeye ne manso adoye ti anyom ne de message ne beba na wo nso a wo to nyom no passion ne ade ne di achi no nyame ahode ne beta achi na enyum no but even before mentor abamu na wa do nyum ba me sure say musicians no ya na wo hwe obi untime nye sane de but obi o ha the way o to no nyum ne ade no wo mu before we no na wa back musicians bi ana o nipa na meni na nante pe PCSta na ni kakra wo mu na meni PCSta na anante wo kuma se ni nkran ha nyina na wo back no Pachawa nya wa asori ba ibi kwa ni videos me nti access ma oja nya na mo videos na wo mo hu na wo sa I see ye beto ye bebe no so e ya mahase we Reverend Asafo Mame Mavis Asante and I didn't do nkomo said na hyase etie endpoint homeopathic clinic asedane ye odia ya pomuden hu nsem bia ye nkọ ho frɛ no obeje so no ahwe said ye ho tie Anas Boy Enterprises say painting no be amount construction work no be amount POP ceiling no so obey ne kama na dwuma no na make na fine e neat nti ya frɛ no na on hwema afan jo production so o se frɛ no no onya o ad no so ma obey ne kama na dwuma ho te na fe Labadi Beach Hotel so ya bra be o conference no wedding reception bra na be mami ntwa me ho mra ye ba e beto aso Meda se me samu akwa babie me AdomTV mahase Sofo Mame ana Sofo Mame Mavis Asante ye de ne din komo ba me samu akwa babie me ya me de ya da se pa tu se PC na odi na chi ne nyum na wo ba ke na wo sa ye wo bi o sa na me sheda se me ba ke na me sheda so se me sa but ye nya ye wa sori nti no to nyum a bigina chire ba ke okay
James on one e keka hu bia wo de ko wura mu o mentor. Oh yes, yes. Na sorry be am kwa sorry. A Great Lights Worship Center. What can apai ho? Mpacho. Ayo. Asa musuba no mo se PSC star no. I see. Miko. Enti after eno no umfa nwumu ma biem. Mpacho me de me call after 2016. Me call break kakra. Wo do ko wo e. Mpacho me call ware. Na me call wo ye 2016. And I'm releasing the second album. Oh, okay. Hey, what che, Papa? Me che. 2009. 2016 answer. That's 7 years. Yes, 7 years. Oh, do you know they are in a buy? Obi to me can ya shine show. Obi to me no many ya shine no debia. Yewa nyanko pa akasa obeshira me. Se wan peneswa oshira me. Open a soa, washira me. Aya, oshira me. Say, I would die, oshira me. See a bear come on in your de. Oshira me, and mamma be a so. Aya, mamma be a show how far. Eh, now we nice a cutia, baby, and ye cutia. And ye cutia, about Joseph. Genesis chapter 39. Okay. Who said Joseph, Esson, Diane say. Ninu amu nyina dua ebru anase ewiu ono de na asori agina ninu amu de nyina akoto it's because of that omo fa ne hotan eton no ekun no eton no ekuma ne koya akoa e wo Misrim but ni nyina nsesa de nyame beye what ya senti se eye o de se nyame be hira me no enye hwe e na ye o yanso a enye hwe nti go ho na o ma ne nya wo de na mihia wo a because edu mere bi e komba da bia na Joseph ni amon omo tumika ko Misrim so omo ko pa aduane Joseph nsu hu omo e ma omo bi di e ma omo de hwe omo hafa ti wo nu nua nama ma ne hira nya wo fe because bibi beba na wo hia wo nua no emoa na o de aboa eno wa na troy eno so enyame na me troye okay eno so nyame na me troye eno momo die nana ene me kunu no mo kom tibu sometimes so ebu aya na word meet me ba but how to elaborate it no na aye problem nti bia papa de ba na de ono ye enwom no ono so ahyehye what ya say na wo na woto no so do ho ahyem ya keka abom ni afre na bia na message say ni anya na ya hia na ya bibia afim sa nyom no so George Forest nyame fa ne crazy oboy pa on oboy bibia me kai studio ye yi we film ya dua akosha na dua ahye na eno so e fa ye nti eno so de ahe ne bia na wo so eno so eno na nkasa na sa nyom ne pe na ye promote wo album no so because sa nyom ne ye yi ye na menyem okay nti e ma me san e kote dai akot nti eno pe eno so na ye album a enyum bebre wo so but that particular song eno kwa na ye bo hu daru sa na enye late after no so de bia ma ba na mpacho de bia fe na nyame ya adoma ye bo nyame mpa na so for mama adwuma yi e bete Dunia ba enye bete na so Paul simitimi ade nyina ye na Kristo ahye ye bete de obi ka se so for mama adwuma ye bete na bia odi no so for mama no dem sa ondi na so nipa mu hia o wa so dem de mo so for mama adwuma no sa enti nyum tuo mu challenges bay and I'll go through and sometimes we hokra I mean focus on so for adwuma no na me fa nyum nto yes especially in this our era ye wom na enum aye bibia ye online see anka se enum se wuni se wukru na eboawa to get somebody power to help you aye din okay aye then most of the people no so no ye drum pompon so bi ma ebi obi oso ya sin ye boni ye bi ye ungraceful bi baby ni baby ntama and obi tie no so ni sika ebeboawa aye din ti se nye wukunu ana ebi a papa no wo sika na ebusuani no so be pushiwa forget to get any ordinary person wo baby so obeboa wo de eyedin na say so you majuma ne ediska ana we ya nyum ba kokwa na we twem 5000 yes ba ko pe so o pe studio dia nti any album de moja ye say single na nsa na obetwa video na mu 10000 20000 to be just a single song
Now we are 50,000 promo mine. Now we sound say no benya see ama challenge but and online stores ni ade no so buan kakra see eja yeah na nka minim say white na abehye because o pictures video bibi aye white that's why you above way papa so say wo hu wo na say abofuo bi ni ade nti na me hwe sanke bia but we so nya bad na minim say area no ma be challenge white na me see the men from go say that me no kasa no say omo hu say wa hye white so ka say fiti am na dem say baby me madam me hu some ta hye white tene me dive no and I just me use suli oh no yi me pa because me te nyina no se me de mani chokra na ehwa me nim say white bi na me hu ti na me hu this color but won fe enti we no one apama na mpacho we de mampa me toy o toy wow e too much so why e too much na say de papa ka no enye no dwa we me na me te ha na me hwe physical wow enti nkwa na ya he mpacho mo ye 3 ba ko efim zakatu oh sister afrate yes kafra pa no shakete ana Debbie odi 3 years odi 3 years we di eminim ho hwe asam bisa kekele ba na bibi esi oyare kafra ne mo ntwa na mo fa ba ko no ye bonya me ebeyi emre no so ebeyi ba ya na asem be na wotatia because asofo no etwa omada pa ne social media ni nti enipa didi ni pa atama because me hu ne direct nti wo twa wa onwene ho mo fa sa abrani mo biba bebre even when me ba free mo obi shada nya adaji betina o say me ku society me me ku ne de me ba no akoji eduro mo amati me atena se mo anyema wo ba no 3 years no 3 years e na mo amasa de na akoje bibi sa ba out babe it was serious wow about time na wo be free mu na wo hia na wo be senya wo yonko ma na wo mu kebi na utina obisa wo say nti we wa woda nti onwo da obewo aso se wo na to wa can you even stand it betimi ejo so we na wo hia kasade no yes but Ghana near Ghana there we are suffer so bompa is say asem nto okay yes asem to dia ubenya problem yes Ghana there we are suffer obe free o ma me kura wadi 100 180 free ma e be kasa wo de no akoye bibi but sometimes I am can say ade a e de wo mu ni say ye de asem to so na enye no kra e na ye no kra na one kasa kra no tibu abufo and for you to even wait me ada I don't know but senya no kra nyame ma that grace and the strength to carry on because one kasa wonim dia wu come na onim say enye no kra and it can never be true nti bibia na waja nyame na wasere wade so ma ahode an ti say wo nam ho mo ba social media ehu mo na enye better sa Debbie enye better so for are eyedi especially Ghana also worry obi odi atuno so a prophet dia a challenge because people just judge anyhow onim woda onhia woda oni onim komoda chese who real life can want me mail but some betina wo be kano he said obe boni sire makasa no wo friend is saying the same way e ka se ma ho evidence a obetimi onim betina oka aka na eko neko odi asel na no ko odi asel na eja wonso de obeya ne se obebo erade mpaye nipa ntimi nsei de erade ahura ti de nyame ka no eno na eye no kra obegie de nya de nipa ka because no matter what human beings will talk yes we are there kra e be kan ho asem enti wo de wo bo ho so de bebe wo be collaboration bia na because wo de enten ho but we ankasa de me ye no collaboration na me ye madwe se me ni mini aba bi na eye but time no am favor ono nti ye she me ye madwe se okay ni I'll go ahead with this one see the next one no na ya oh e da se nyamenka na so ma no obi anwo ye de Adom obi anwo den papa obi anwo ya so bo word ni bi ho awo me ye me famu die me ye bibia o se me ye se asofo yire die me so me ye me famu ba woni masanso ka ho
Now who's a sorry? Oh, yeah, me who. Hey, after church, no near day. After church, Hana we rehearsal so na dia film. There's a bibia unim ye. Adom. Kakra. Adom bibia kakra. De bia me de nyame ase wo sa de no. Because say bibia menim bibia yen kakra. Ya na intense. I saw do nsa so. Nyame ehu me mobo. Nyame ehu me mobo. Ti yo yen twen another video from ne osofo na. Say na say eno ya kwasi ade bi after church na. Na ya mo be yo. Sunday bi after church na ya na. E dey nti na ma wo yesa. Uzamina me start after church na me encourage enkrofo. Sometimes enkrofo go through a lot. Obi owa opese obi nkanche ni pokeke say kan wakoma to ye. Obi nkanche nda se ne ho ye fa no obu ne ho abomfia. Nti me de to mo se e pon bia me ye video. Nti one time bi na me kotwe sofo. Se na de o me hye ni pa nkwan ma me. Nti me ye na se ni pa ni age ho. Ni pa ni age ho, they love to see the two of us. And I free o koneja ye pon ya na makotwe. Eno se be ye kura me nya ne de na be gina. Ti ya o gina ho. Akoso ya ho efe nya nya bete. Debi nya bete. Ebu a chese mitimi kwan. Ya ni o mese mi ekotwa video ma me nkofie. Me pente mo bese so but be at the end of the day no Obama obeje okọ kasa chen me ese we no kre wo de ho ayefe sa oja itieri am si video so na obeje o kasa so hu enti eja nkakrakra ebeye enkofo so ani je when e hye nkofo nkwan yeah because won tell hu say osofo ne yere ejina ho yes a video yes esa hye nkofo nkwan ma awarefo nso ba me ho bebre for efutuo eye obi say obu ompo ye ne say for social media obu ye ne say said ye tino but no, people are going through a lot. People are really going through it, especially in marriage. Before go to at least who say oh crowd no kuna sumje or wa on ko timi who say me so me fie asumje betimi aba me fie kakrakra Reverend for who see her medase nkomo next time be sa to ye beto asododo medase pa medase ko se na wo enfe yes yeah and then the odom Ainti asafo me Reverend Mavis Asante and next day na society oni edi enkomwe me e sure so wa fa nema bebre free musua bi ne fa bobra Endpoint Homeopathic Clinic Anas Boy Enterprise Labadi Beach Hotel Fainjo Production edamu nyina se da sane nkwa hoden ho a ebe se hia